Rio Minister wa Kigina Meru ni baririte riboti ira yumirite na kuonania gavana wa Meru Joe Baraburu baremini ngugi kana ngugi yao iri nthiguru bakiaria baugite riboti je yumite gukurukira utumiri bwa Kigina kagitene kawathani bwa gavana wa bathatu no ekawira mwangaza mbere mutuma ajukia muthigo ni araba muteterete na kuga na ritite ngugi nene ne kuoneka ngaukano na ure ripoti je ikwathira. Ripoti kuma ki parliamentary budget nionanite gavana wa kaunti ya Embu Cecily Mbarire ni watongorete ki utumiri bwa mbeca cia budget ya mwaka 2024 mwaka 2025 akiwatira max ya kibuga 6.69 ira no mona grade ya B o ile ni wa kaunti ya Narok wa ithatu ni wa kaunti ya Wajir. Nayo kaunti ya Meru rungurwa gavana mutuma twethingia ni imwe ya kaunti ikumire itumirite mbeca buthuku ara mutuma iwatirite max ya kibuga 6 kibubu ithatu ira no mona grade ya C. Kaunti ya Meru ikia kaunti namba 38 kiri kaunti cionthe 47. Karanga juice. Akiariria untu bu minister ugigina thirikari ni akaunti ya Meru Monica Kathono na ugite kiri budget ya mwaka 2024 mwaka 2025 gavana mutumanira onkumira ofisine akirita ngwe mieri ile yake na ripoti ile ya implementation ya budget ya mwaka 2024-2025 ikalelia collection ya own source revenue ikalelia kuria kwa pending bills na ikalelia nyawenji bill na kile mwaka yoya 2024-2025 mwaka yora gavana mutuma twethingia a report ngogene kana ere sworn in tariki 17 mwezi wa March. So kile mwaka yo gavana wetu His Excellency mutuma twethingia ritete ngoge meri ile kile mwaka yo na ikakwenda kura Meru otemba citumeri omai kana ngugi kuritwo buboi. Kathono nongelete kuwa mwaka 2025 mwaka 2026 niyo gavana mutumari tete ngui mwaka yuonthe tugategera ke mwaka yura mutumari tete ngui yuonthe mwaka ya 2025-2026 yudai audit will take place bado tuteretwa senate tutochokia ciuria bya mwaka ya 2025-2026 na tugategera report ya control of budget nonto report yene rategerete report chionde cia mwaka 2024-2025 bategerete report ya control of budget bategera report ya audit na thai audit nende yanjiriria. Minister okigina na wite thirikari ya gavana mutuma ni titite mbeca ciayo bwega akio report ya gavana mutuma ikethire kiumira mwaka twitite na oterenge Meru County ya litanguge gutumira mbeca ya churugurana kwa sibitari bwa yankirukie mwaka yo ukaleja level 5 no kona kwina ngwe yendelete ya gate repair ireta thithitwe bwega na improvement ya cancer center na ngogengeri tete nya equipping ya level 5 ugeta kire nyambene Meru ward ira yera equip ya tumira mbia CFIF nyo ta sibitari wingi mwanya ukethera utumiri kwa mbeca CFIF tukireti no tonto bainge bare associate report na the current governor twetere report ya current governor in full year ikaumira next year. Kiawe MCA Wanjia Mwendali na ugete ripoti ene ya gavana ura wari kukawira mwangaza akiongela kuwa kiene kyo gitumikia bya tuma aba mwengo ofisine mwako thirikari wambira iria 1st July yukathira tariki 30 June every year. So Messi ebukona department ya finance na gavana wetu bakiria kwa Messi nireri kuitara kawira. So tuona ntubake bawiritu muno na itukwera antu ibari na fact ile fact on the table that mwaka mutuma yurayo iwake audit ni kuendelea na report yake ri next year a time like now. So manto ya kawira so twamushogeri ora kwenda batu twamwira lakini kiukyo ngwe kuona ni Ameru kawira atari the right person kwa gavana Meru. Raymond Mwenda Teto cia Weru.